Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sa tiga kana ima agi so pamilya mauntara sa dia kan sa kadena pito anak kaid na pito akan arakana so kakaginigang kako ni nano sangko ano suara ko. Mabala-bala siyang kunay so di kang giginawa nami dugu-dugu niyang kunay so kay isi sa ubang sa ingadara na. Sagi ko naman buong gamari na rin namin na di pililalilang ko sirano ta mga raga gusto mga nguda. Adi sirang ko na di makapalalambu sa tadiman diripatan. Sa bangka din natatangkay sa sudi aging kaya pangurmata kanarakano. Alam nga ba sa ko sa ingadarano. Kak bayan-bayan ang pamana yung mga usat tadi. Ay buko na da kalambay sa tila na sutuan tano arabul alamin. Sa katina pa makinagani aging kay pangurmata kanarakano. Sawasalam. Gusto mga wahungudi sa inupan o guda na bentok ikaw ulay mabangkas sa mataya inam kapadi lang kapasarano Dili ako ingin Hidup pa rin sisiman Inan ko na sabay pamili manguntarang Subay lagi rasa lapan guyu Tumatai dukirikon Didekai lilipatan So pangitu deki Pangitu diruai nekirikan Hidup pengariri bertad tu mamanti Hidup pangandi gemalaba Lumisay pagayawan matai dekat Ko kalanugi saino di tabairinu Kaya gira pakibimbira Suara pengudar miditu abu mamantia Pagayawan Detopat tidur Kaidut telupati kapengan Naparin sisi mama tai deken
Pamili manguntar miati ko idungan Naidu pepemantona sarinaw Ginawa ako pidumpi Mangatay diran Penidumang salau beniang gua umiri Saidu ginawa kopi dumpi ditake kowa ronde mata ya inam Suma parwa mati tayan aku dulu Naidu kagi mapapa ya gepenginu gunanian Berinsi sima Naidu kina nasubu lagi ramatai dem ngeranai ke kolemarayo Prinsesa tatayaan intan sigi bulawan Naidudu ko pangkilawan niya mangudis sa wumanti Tohu mamanteya malaraya kenigigu matai dekan Sanna bekuribuna kagi peribuna Dilila pakateme asarai demadi wengi kalamai pantunarakan Ladi langi pikiran tan sigi budewe Sudiragun maderita tayaan matai dekun Nabe kuribuna kagi peribuna Saya sapikirakan Mangaraga mangangudi mata idekun Nama tak idekun